Hey, okay, and let's go. the hour yote. Okay. Okay, no gym. Okay. I'm ready. Habari jiazoni. Habari za jioni, nzuri sana habari. Okay, wait. Karibu na ujisiki nyumbani. Asante sana. Asante. Maya Christina, Shichavo. Begerig? Yeah. Begerig. I mean, but when you watch Sho Majozi watch code ba pana ruambo. Mwana mo soko la vera zori Sho Majozi ndi mtsonga. Pezi uchidaye chifani. Ati buti sori chifani chishadanga. Ngalivio. Kwetsi anga ndi mkuu ati. Okay. Begerig. So ndi chifani changa, which I don't think urvatvanji vachidiva at all. Yeah. But yeah, ndi chifani cha kosi yanga. And then Sho Majozi lonela the guy. Sho Majozi riva ka generations yakare though. There was a character called Vivian Majozi Kare, who was I guess a colored, so Ovana mabudzi that were like my hair. So Ayani Ngauri, I was the only one wa mabudzi Ayani, so they were like yeah, na Vivian Majozi, Varundine Majozi. And then Sho. And then the show part is because, yeah, ndichitoma uita music, no one already una artist. If he Majozi, by the way, like Okay. so no one you know ka radio or no una luimbo la Majozi that is playing, and I was like, how? Already in the car radio, and I have not even put out my songs, and then I realized there's another artist. So ndari show ngauri at that time nanduko shuma ngamanda na okay malum cool cat ngauri ene dzina rake yo chivenda changa Ai, iriko chipa we. yiku yena mingafike minhleka after this. Ai. Yiku yena vitrana okay malum cool cat no ndabona uri okay ndichi ngauri he is okay nene dova show ngauri okay na show ndichiti. Okay. Kanji sati musirono duma zvavudi buditi kana rono beredza zvera riko kuzviberedza richida beresa mazina achiri mutiri hai mara zvino Sho Majozi na musi uba kopfora andilone angasicharishandukisa. No, definitely not. Things happen for a reason. So uri ndive Sho Majozi, I think there was a reason for that to happen. Arumele mrao rikubona achikubona lange Dar es Salaam, Tanzania. So oshigerera anoradiwane Dar es Salaam. Roya Dar es Salaam, Tanzania ndina 16 years. Ngauri koti anga owana mushumo that side. So ndoita grade 11 and grade 12 Dar es Salaam. In Tanzania ndabuda Chiswahili, ndabona zvitu zvinji, ndaguda uri Africa yani, you know, like I got to see like matiku mangwani male Africa. And then ningena na jena international Tanzania, Tanganyika. Yes. And then mamwe machideni baba chizidibana bamwe badedetsi uri nibva kala Africa chipembe one baba bangandira dekaini kushaka biwo bongandira. To be honest, Rina to Africa chipembe we're actually very cool, but we you know, and then wakona like they love us for our music. Ikota ngofuchina, ikota shishotala, ikota fashion. So vanhu vairanda outside of here. People really love us in the rest. So even ndichia US, a lot of people vachifauri no ndibva South Africa, they would be so excited. Barifunesa vatu globally here, I have to be honest about that. And if you meet people outside vadori uchiri no ndibva South Africa vadori the land of Nelson Mandela kana vari Lucky Dube kana Brenda Fassie. Zino kava vaswa vazvino zvamuri vachambori vabakala Africa chipembe dofi Sho Majozi vamakadzi navo Sho Majozi. Yes, I hope so. Yeah. Like uvatu valimpopo, you know, that would be very nice. Yeah. Rido banga mafungo US rido doba kuramba nga okay malum cooked. So zvino rikadiba murawangi. Richiko dzudza nyaimbe kanya mushumo ti umveredzi wanga.
o vha a khou ṱaṱisana na muṅwe muthu wane u bva Senegal o pfhi Kadim Kebe. Vha khou ṱaṱisana uri u rengisa zwiambaro uri hai Sho Majozi ndi muḓivhela Senegal ra ri tshi rengisa zwiambaro roṱhe. Zwino nṋe ndi ri hai ini uḽa muthu u ḓo vha sa koni u vhudza zwone ndi khou ḓo ḓivha uri zwi na vhungoho vhungafhani. No, ndi zwone nda ndi khou rengisa zwiambaro zwa second hand in 2015 and 16 ngauri nda ndi tshi vhona uri guys a thi koni u shumela ofisini guys zwo ndi balela, so I was like it's better ndi ite entrepreneurship nṋe ndi creative nga maanḓa zwithu zwinzhi leswi ndi swi mbalaku like zwiambaro and stuff ndi zwithu like it's things that I make mina na ti endlela swimbalo, so I decided uri the dzhia zwiambaro zwa second hand zwa majambul sale ndi zwi change here and there ndi ite some like fashion items ndi rengise, and that was before zwive cool u renga zwithu zwa thrift shopping vintage mini. So that was my plan ya uri ndi ite tshelede without going to the office. Muhumbulo mara wo bva ngafhi ngauri tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi khou bva kha uri khamusi ndo vhona mugede kana mugede a tshi khou dzhena kha zwa vhubindudzi kana ndi khou vhona uri ofisini mugede na mugede u khou dzulesa ofisini. Muhumbulo wo ḓa ngafhi uri ndi dzhie tsheo yo ri a nṋe ofisini ti tshaya ti khou vhona ya khou dzhena ngauri hu na vhathu na ḓo zwo ri ndi ngani ndi khou vhusa ngauri hu na vhanzhi vhane vha vhori vha na vhukoni mara vha na nyofho vha fila uri hai nṋe thi khou ṱoḓa u yo rengisa kana thi khou ḓo dzhena kha zwa vhubindudzi thi khou ṱoḓa u shumisa vhukoni vhune nda vha naho ngauri u designer zwiambaro ngo ralo ndi vhukoni a si muṅwe na muṅwe no nga zwikona mara na ene a ri o dzula a humbula uri ndi khwine ndi ite bindu ngazwo hezwi zwithu. A ri fani as people at all. I find it totally like a ni nge vuli ku vanhu hinkwavo a va tshiki mintirho a va tshiki tiofisi va endla mabindu, no. I can't say uri no everyone va ite mabindu, but I would say uri if you have that gift you should definitely do it. But as people are refund, I mean, nendo shuma officini for 8 months. In that 8 months, doshika one time on time. Every day I was late. I just couldn't do it. Like every day I was late. And I will never survive this. I'm not good with structure. Every day, this time, that time. I'm better off with a life which has more variety. You know, uri tamusi namusi ndudo ya maybe to a shoot, and then machero ndudo ya ka radio or whatever. I can't do a life where every day is the same. That's just who I am. But there are some people that love structure. If you love security and structure, please try and get a job. You will suffer. It's not every day that you will find money. Ngabindu, some days are bad. But if you want stability and structure, dzula office now. Tshitshisi wa Phalaphala FM na musi Rodigeda na Sho Majozi arali vhone vha tshi khou bvela radio ari thu swika kule kha vha dzule fhasi vha ḓigede ngauri hoyu musidzanyana tshe ra sea tou bva tshe ra thoma mani kha vha ri ṱalele hafhaḽa kha YouTube kana vha shumise Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe na kha radio ri hone kha 87.9 mboso dzavho dzo ṱanganedziwa kha vhuse tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa. Sho Majozi, my love. Onaka, by the way, onaka is I love these colors. Ndiyazwiḓivha ndiyazwiḓivha ndo mbo ḓi ri ndi tou vula waḓiropo nda ri ndi khou ṱoḓela Sho Majozi zwino. And if vha khou thetshelesa on radio, the colors are pink na orange, the colors are Sho Majozi. Yeah, ndi dzone. Mukala bo vegere right? Bo asikushi vhitsisa zwone. Khotsi anga no ndi zwone. Mukala bo shuma mashango manzhi o ya ngo fhambana. Yeah. Izwo zwo mugwama nga nḓila ḓe. Oh my goodness. Ndo vhona zwithu zwinzhi because you get to learn. For example, uri ndibe proud nga culture. It was zwithu ndo zwi vhona Tanzania, ndo zwi vhona Senegal. Uri those people vha ambara their tradition day in day out. Ahuna uri vha ḓo ambara nga Heritage Day kana you know on a wedding or something like that. Va ambara every day. And then why
why us we don't wear our tradition? So no, how is it possible? Just maybe 3 times a year, 4 times a year. No, I have to do something about this. So it's things like that which ndozvivona from kuva nefamba-fambe matiko motala. Sa zwino rine sa vhaswa ndi zwiṅwe zwithu zwine ndi vhona ungari ri khou vha khwine khazwo mani ri vho kona na uri khamusi u tshi swika fhethu u lumelise nga Tshivenḓa kana u lumelisa nga luambo lwau fhedzi ri nga khwinisa nga nḓila ḓe uri ri ḓiwane ri vhaswa vhane vha vho ri khou ḓihudza nga mvelele yashu. Oh man, okay, well, first of all, ndi khou nyaga uri ndi ri Vavenda I find to be much better than Batuvanji in South Africa. Vavenda vana a lot of pride in culture, yeah, and I really respect that. And Zonaka, I think the Venda culture, one of the most beautiful cultures. I love the history, the depth, Tonipo, the stories, the language, like even the fashion. I love Mingwenda. I wish I could see more of Chigombera and like those. I'm not seeing those dancing anymore. I wish I was seeing more dances. God, I really love those. But other than that, the Rivavenda are actually generally quite good. But something that is very important to me is the fact that vana vanifunesa, of course. So I meet a lot of children. So these children have beautiful names, or whatever, but they don't speak the language. So what I would say is, please do not let your children not learn your language. That thing only. It's not applicable anymore. Chukwa, chidoda. Chukwa is not something that is hard to find these days. Everywhere, chukwa, chihoneka TV everywhere. What don't you want? Chukwa, those children. Don't worry about that. But you might find a situation your own language, or they never speak it, and that's painful. Don't wanna a Tonga child saying, "Oh, you speak Tonga," it's very painful. Yeah. Zweba kusimisa zona mtichireswa para FM nduri ene mvelele yashu yavavenda waifuna nga mandesa none zona akukuta mubona na zvigombera zvenezvi apesa sumbesa zori hezvi zvavana vane vavori avakona amba luambo azvingotonaka basi zvine rangado zvivandela zvanḓa zvino ri chikochira pesi ndikuvona vhathu vakulingedza nga situko asi tofanana mulova namba mulova. Yeah. Imwe nyimele ine ya kwasha nga mandesa vhaswati ndi wana vhabebi vha si tshavha vhoṱhe. And zwiṅwe zwine zwo itea ndi nyimele ine na ino ṱangana nayo musi ni tshi khou aluwa. Kha ri ḓo lavhelesa uri zwo ni kwama nga nḓila ḓe kana zwo ni fhaṱa nga nḓila ḓe. So ngene make sure ni mutwisisi kahle xivutiso. Se mi ri ku ri vana va kuma vana. Like uri nyimele nnzhi kana khaedu ine sa vhaswa ra ṱangana nayo ti. Ndi musi vhabebi vhashu vha si tshavha vhoṱhe. Oh, meaning being single parents? Yeah, no, separate. Yes. Parents being separate. Yeah. That it affects children in so many different ways. Yeah. So ndo ḓivha zori iyo nyimele yani kwama nga nḓila. Okay. Ne ndo vhona uri ne, for example, mina vatswari va mina, they were not together. Okay. My mom and dad. No urana mianga for a little bit and then daya ka kosianga. I was fine, to be honest with you. I think it is queen than to have both parents. Come baby. Baby. I love that word. Okay, my baby. Queen than to have a baby, but then one is abusive. Kana is just a bad parent, Kana is an alcoholic, things like that. So even if you have one parent, let that parent be loving. Wana awane like rufuno avena, me, there was some years where I was growing up with my grandmother, but I was happy. I had love. I had cousins, Nandi. I had people, and stuff like that. And I didn't miss my parents at that time.
So as long as Wana achifuniwa and being taken care of, I think it's fine in any which way. And uzvona sana. Ndibona ungari lufuno mwana musi achikho aluwa tenda wana lufuno athogomeliwa zvimwe zvituvo azvituvesa. Exactly. Yeah, or achiri zviva zvisiwo zvandani zvawe. Yes. Yeah. Or the fostela sometimes to keep the father in the life of the child. Or no, this father is abusive kana yeah, it's, I mean, what's the point? Yeah. Okay, so ndangari masipala wa makadro udamina. You guys must stop stalking my mom. We're not second man. I mean, and the miangava dondi. Hey, what a neighbor money because miangava diva chivenda in such a great way. Yes, she will be so disappointed but she finds chivenda changa or chinyara in this way. Oh my God, I'm so embarrassed. Gauri, yes, the zone or mianga vashuma makado municipality. I love that woman with all my heart. Bachamakado municipality, which one of the most beautiful women on earth, Ndimianga. So yeah, Rohurela Ilim, and which is right next to Mpeni, of course. So Ndohura ndichi diva chivenda, my best friend ndichiwana maybe like 5 years or so. It was a vendor girl, and she used to protect me. She was my best friend. And then that time, even Chikua, I didn't know. I'm Steve Nashlung Mara Ante Vashivenda. You know, like I learned too many languages. Una Chiswahili, sometimes in the Chamba Chivenda, Ujena like Chiswahili Ndani. I mean, yo, Ngangom. You see, even that word Ndani, it's Swahili, not Ngangom. You know, the language is so diverse. Yes, I think like 8. Okay, Ndi. So, obvious, Shitsonga, and then Kuva, Shilungu, Shipedi, Shizulu, Shiswahili, French, and then I would say the other two is just those ones that I know. Like, there's no South African language that I cannot enter. Chivenda, I'm so embarrassed to ring. Yeah, I have to improve Chivenda chang. So uvana musi uko doita minu ubono Chivenda chiwi. First of all, you guys need to talk to Makadzura. How can I be hanging out with her and Shumana every time, but still Chivenda changa chiso? Like, no, but you know why? It's because Makadzi actually speaks Chitonga very well as well. And so I will be speaking like Ningensanya Nashanga, Ningensa Shvenda, and then I will like the founder like Ndo Ambativenda, and it's actually and then no actually not mix. So okay, Rosemary. Paweni. Bamme wahani kai. Mianga, I think right now is in the I would say right now. That's my girl. You know, about everything. About a lot of things that happen. There's this about a boy, there's this about Mushumo, everything. And I love that. And the Vaya says that my mom is the funniest person I know. Yo, she's so funny. Kamianga, okay, okay. Yeah. Ndimasiari maya lendi pando takara zone nichiko ita muzika wano nitwa nititlakusa hi wena ile ku endleni ka ntirho wa kahle wo saseka no vilela nyana loko iku wa tshika ku yimbelela hi ku se mina a ndla ku dyondza no cina hi mhaka ya tinsimu ta wena leti ti yimbelelaku maya meni ku tiva i ri n'wana wa kahle n'wana wo tiyimisela n'wana wa creative n'wana wa ku endla swilo swa kahle swo saseka n'wana wo lava na ku tutuwedza van'wani ni proud ngopfu hi ntirho wa wena
na loko I ku wa tshika music naswona na ku seketela ka swona hi ku na swi tiva ku na leswin'wanyana I lavaka ku swi endla I ta swi endla kahle wa tiyimisela ntirho wa wena na khensa swinene na tikukumuxa hi wena na tinyungubyisa lava no ya dyondza na ku cina hi risimu ra wena hi cina hi ku 1 by 1 2 by 2 yes na khensa swinene danku khoyo muledza Wow. Yeah. How can I say kuri swini khumbini ngopfu the touch zonkwama nga maanḓa yeah zwoni kwama nga maanḓa pfa mianga vachiri va do ndi supporta on everything that I decide to do ngauri uri ndi album yanga ya vhukuma that's last ya vhukuma it's not easy so uri va ndi support it means a lot ahuna tshiṅwe tshithu tshine tsha nga ita uri khamusi a vuwe matshelo a ri thi tsha litsha mafhungo a muzika ahuna tshine tsha nga muita uri khamusi a humbule ndi kwamba uri u a dzhia tsheo namusi wa vuwa matshelo wa humbula uri khamusi rine ndi vuyele huna vale lava va ita onge va ta tshika music so just for attention ivi mi kuma va tshama va kha va gwajisa ku tshika mara va nga tshiki ene that's not me ne ndo va blessed nga maanḓa ngauri right from ndi tshi thoma music ndo va successful nga maanḓa so from the first time and ndo vona I feel onge like ni achieve hinkwaswo leswi ni lavaka ku swi endla like swikelela zwoṱhe ndo swikelela ya nda ndi khou nyaga u ita uri vana va ve proud nga culture yavo I think I've done that ngauri vana vatuku va khou nyaga u ambara xibelani so I'm proud of that ndo ita also uri vana va songo bona dzi wig fedzi na dzi you know mini skirt and you know being those kind of things where it can be beautiful ambara culture it can be beautiful without uvula swimbalo ndimini uvula swimbalo uvula zwiambaro yes you can still be beautiful like that and hore batho ba be proud nga culture zavo I think ndo ita ndo ita ze ndando ndichinyago zviita na thikedzo bva kha vhathu angari o i wana thikedzo yo fhelelo ye vha tshi khou lavhelela u i wana of course more than what I expected it's been really beautiful and then ndikunyaga uri ndiite this last album and enjoy that and really enjoy that and then ndiye kha ndikunyaga uzoita next so what I can say nduri people must enjoy me right now okay vandi enjoy right now uko date mini ubva kha muzika karada belese uko date mini ubva kha muzika uri ndidoita ndikunyaga uri ndivuyele hayani for a little bit ndiite research auri culture ya rine khuri mini for example ndikunyaga uita a documentary ndichisedza the history of xibelane ndikunyaga uita a documentary ndichisedza traditional foods zathu and all of those things like I don't think I just think like I want to learn more things and I don't think I can learn more on music. Okay. Do you know what I mean? Yeah. Like, this is now in the 7 years, you know, digital music, you know, and I want to learn more things. Nafandwanga National Geography. So this one, you know, Wushaka hold this one. Because when I missed in my whole life, but they
vutshilo vanga. Habe Sho Majozi kumanga ro nṋe ndi ḓivha vhutshilo hawe hoṱhe he vhana washu ndi phalaphala fhano. I love it. Research yakukhuba, I love it. Yes. No one some funding from National Geographic or indeed a documentary about the history of Shibelani. From that documentary, to like a festival, Ayani, where it's a Shibelani festival. At the Batu Google said the carnival in the Caribbean, Babonore, how those people celebrate their cultures. That's what I want. Got the culture, Zashu. Ayani, yeah. Yes, of course you will. It's gonna be hot, my friend. I remember Mrafuti Musini US, Maya the poet. Yes. No one is just pambana. Yes. It's also design. Actually, so writing. That's is one thing I don't the last one school. So the zone and those year school for writing. So yeah, nando divuzor ndido ita writing ndichipedza university. Nandisadi wori ndido ita music. Sinorukodirwa ngambuso uri zvamuzori ndichipedza matric nomudena kudera zvonwara. Then zvamuzori muzika wone zvamuzori ene munhu ava kutodimwarera. Yeah. Of course. I don't know those noms of the ghost writers. So Nendin Konyago a ghost writer for okay Malum Kulket. No Jana studio to be a ghost writer. I wouldn't even as a ghost writer. Then Konyago Barera to Wang, right? So like let's say in the Barera the rappers the Umwarera. Kasako Barain. Hi, so you are in KZN, my darling. The problem is this song now with Gacheni and Makazi now. You see, no Umwara, right? Okay, then Kunyago Umwarera, the artist. So yeah, and then but no, anywhere corner, like I should write for myself. Yeah, so. Career yanga music ya thoma pano richa manga Sho Majozi zen radzula lichikopandela okay malum cool cat na zvino so ono muamba rubiri kari dora verso rushaka bewe hodanga ndirate. Okay, so nandi okay malum cool cat ndi a musician that like reafanesa ngamanda ngauri naye is someone uita zwithu zwa different so ndo jena so ndo so ndichi thoma u ṅwalela dzi artist ndo DM ndambudzisa uri can I write for you ka album yawe and yes you can come but then ndichi swika no ndibe feature ka lwembo and that song became very big. Oh, okay. Yeah. So exactly. All right. And then nana musa abe bathu banji bayahango une babvaone bayahangwa muthu bathomo shuma naye wawana uri yesu zwithu zwichi chimbira zwavhuḓi muthu uri zwino nṋe ndi vho shuma na hava na hava zwamba uri nana musi vhushaka be vhu kha ḓivha havhuḓi. Absolutely. And then na mina na ringeta ku ni pfuna ti artist tin'wana ku nghena ka industry ngauri na nne bundiveya someone put me there so I have to put the next person. So ubva kha u ṅwala zwirendo zwa zwithu zwo ḓisendeka kha politics na identity u dzhena kha u ṅwala muzika a zwi ngo konḓanyana ngori ndi zwithu zwivhili sa fani. For me zwi a konḓa zwi a konḓa ngauri you know with being especially being Sho Majozi you have to be to Pausea every time and joy and happiness but ne like ngangom una uri ndichisedza society yashu I see all the things that need to be better. Ndichisedza for example education, ndichisedza the way
I will not the opportunity, for example, Mayan and stuff like that. I see problems. But then, Uchiva, like, you know, Sho Majozi, you have to be happy. Every time. Which is, it's not easy. Yeah. It's yeah. not easy. Yeah. You know? Ndiziphi zwine atama vhathu vha tshi zwi ḓivha nga Sho Majozi? I think vhathu vha ḓo ḓivha more in the next few years ngauri yeah ndo ḓivhudza uri ndi ḓo ita exactly what my heart says uri mbilu ndi ḓo ita zwine mbilu yanga izifunayo or idzinyagayo kasi wami nganifuni na kukoitela mina ukondisedza mara hayi ndi ngauri ri khou zwi pfha uri khou lingedza u amba uri mini. Okay. ri khou zwi pfha zwo uri khou lingedza u amba uri mini ande nṋe ndi khou shavha na u thusa ngauri khamusi ndi ḓo thusa apho nga ri ha khou amba zwone zwino riṋe ri khou zwi pfha zwo uri khou lingedza u amba uri mini u khou ṱoḓa ita zwine mbilu yawe ya khou funa u ita zwone. Yes, and then vhathu ende hafho nga ngomu mbiluni a u tshena muzika. I have one more album left inside me. Okay. But after that, no. So una album ine ya kha ḓi ḓa. Okay. Ndi zwine ra nga zwi lavhelela ṋaṅwaha kana ṅwaha. Next year, like early next year. Musi ri tshi amba nga mafhungo o ḓihudza na musi ndi tshi khou ita mbula tshinga musi ndi tshi kha ḓi tou thoma ndo amba mafhungo uri muthu ane vho ri wa ḓihudza nga maanḓa sa kha ri ḓo lavhelesa uri u ḓihudza ngauri u mutsonga zwo mu vulela mavuti nga nḓila ḓe ngauri vhaṅwe vhathu vha sokou tou pfha ungari nṋe thi nga si ḓo vhuya nda bvela ngei nṋe nda vhona uri ndi mutsonga ndi muvenḓa ndi mupeli ngauri a zwi nga ntshumeli ene zwo mu shumela nga nḓila ḓe u ḓihudza nguvha mutsonga. Yeah, zwo nshumela nga maanḓa ngauri ndo vha just unique. And I don't think uri zwi hone these days uri vhathu vha save u ḓihudza nga culture zavo. So I think uchiona, let's say Bomakadzi and artists like that, I don't think uri zwi hone these days. I think zwo fela a little bit. Robona uri when uchi by yourself like directly, then people like that a lot. Arali lavhelese vhushaka hawe hangi epic zwiṅwe zwa zwithu zwe a sumbedza zwone ndi uri vha vha khou lingedza uri a sendele kule na vha mutsonga kana na u sumbedza mvelele yawe. A zwi lavhelese uri vhushaka havhe ho itea mini. Yeah, ndo sainiwa kha label ya Epic USA and ndi tshithu tshihulu nga maanḓa u vha na label na record deal ya USA international. I mean nda ndo takala, but then u tshi sedza uri vhone vha vha khou nyaga an artist that vha ḓo misa US a ite zwithu zwa US a vhe African zwiṱuku but a vhe like pop. And nne ndo vhaisela nyimbo dza Xitsonga, Tshivenḓa, Tshimini, whereas vone vha khou nyaga tshikhuwa obviously. Yeah. So it was difficult. Yeah, zwi khou konda nga maanḓa, and I don't blame them ngauri vhone vha zwi ḓivha u rengisa music wa tshikhuwa, vha zwi ḓivha, vha a kona. Vha khou nyaga ndi vha ri ni kune pfuna umuthusa vha khou nyaga ndi thusa uri ndi swike US. But for me it's like no, atinyagi uri ndi swike just uri ndi swike nje mara ndi tshi ita something that is not me. Ndi soko ri vhona ungari asi zwithu zwo leluwaho ngauri riṋe zwo zwino zwine ra khou ṱoḓa zwone ndi uri ri bvelele vha ri vhone uri ri he mama amere vha mbone ndi tshi swika South Africa uri ndi ndi khou nyanga uri ni ntshimbidze kha lwendo lwo u dzhia tsheo yori ndi khou bva hafha fhethu a thi khou dzhena hafha fhethu. Nathi koni guys, even if they said, you know, be sexy, do this, atikoni, it's not me, you know. Atikoni, it's not really like atinyagi or whatever. Atikoni, I can only be myself. But I think
zvavukuma nna vathu vanga vondisela hafhanoni for a reason huna mushumo that I have to do hafha shangoni and that's not gonna change and I can't run away from that. Yeah. And then osikavisa nyimbo ndikurumbura idumi phone. Yes. Hapuna mumwe koyu osvika upi Sho Majozi. Yeah. Havana John Cena. And then ururimbo rwa John Cena rupesera ruchikomwisange ka Kelly Clarkson show. Yes, yes, yes. Jigi jigi John Cena koda. Asvikisane nepola petu hone musi John Cena achibherera over achikoimba nga John Cena. Ndikombori ene unozvibona vathu vanji vachikotangana naye vatakara. Na ene achibona John Cena obotakara ngamanda. Ngamanda. No, I just like in my whole life angashivi kungahlangane namunhu ofana na John Cena, you know. It was very unexpected. Like, I mean, ndodiratela like so I was not expecting that. It was really a big surprise. Osvikisane mara ka the Kelly Clarkson show. Oh, ka the Kelly Clarkson. No. Upozvibona guys. Vasongo hangwa uri rishumisa internet nti in the world. I don't know una internet ya ma American una internet yash. Internet nditi. So once you put something out, anyone can see it. Okay, I'm bangachivende so that others can hear that. Okay. Ori. Yes. Once you put something out, anyone can see it. Uri musiri chiveya chitwa ngenda mwone mwako nochibona none risongo hango zori bathu vote vakushumisa rubhuvisiya rutii zvamba zori zvirerudzi zvote zvakudavidzani zviyafana zvomuri muthu ane ava America ukonoona so zvine rina rako zviita fana kachango la South Africa. And then mara wazama ishivende chikonyagosvika kachanga changa little bit. You'll get there one day uchipractice. Chivenda. Chivenda changa. Keep trying. Ndosvika. Changa chobikiwa. Mara ndosvika one day, don't worry. Ndosvika. Kezi ne ukongudisa nengori ndiyakonomba Chitsonga zvombo zori eno kongudisa ne Chiswahili. Enda mugudisa Chivenda. Please. Yeah. And the Chivenda is one of my favorite languages. I have to go back. Yeah, ndikutombera. Honestly. Yeah. 2019 Summer Awards Kedzilambiri. Yes. Zamba minikai. Happiest. Ngauri dzibiti radzivona, yes, but Summer Awards is something that rohura richivona the Summer Awards. So to me it's a big achievement. Like when nokuti kuraka n'wina South Africa ri vula ku no, you are the best. South African Music Awards, you are the best new female or the best newcomer, you're the best female artist of the year. I honestly, I wanted to say Uri, I could cry, but I did cry actually. Gauri, it really was a big thing for me. Uri wina sama zovamba zvithu zvinji nga mandesa khaye nga nthani ya uri dzisama ndi khulwane nga mandesa khaye ngori o aluwa achidzilavhelesa. Ningari muzika wa Limpopo ungapi zvo? Oh my God, top. Limpopo rosvika guys, and I'm so proud ngauri mara rosvikesa. Like Limpopo has really pushed. Nakare, it was just that vathu va South Africa vava khurinyadza, but if you go out to Zambia, Zimbabwe, and the Limpopo music fades, they don't. I'm so sorry, like, you know, that's the truth. Really, that thing that is it's more international, it's more African. So no Roshika, and then nowadays, rikuita na the numbers on streaming platforms. So the YouTube, the Spotify, Rihone as well. So asirufuno fades in the also the numbers also are showing. And then the committing na mungwe wa record label ya this next album that I want to do, and right now the Limpopo numbers are the highest numbers on streaming platforms. So we own this thing. Angari mini kamwana odzurawo kamsi umwe hayani yangi pasi. Ophuchipi Sho Majozi udobaoneka isho.
ukho thetshelesa nga tshino tshifhinga kho ḓi wana na ene matshelo a tshi nga Sho Majozi? Wow. I would say hore usongo sava to be yourself. Usongo va, apologetic and like kuti tsonga hata Okay, usini uditokupadza udisedzera pasi. Yeah. Udisedzera At pasi. all, be proud and believe ure like voice yawe and it will never lie to you, ne vathu vanji vonibudza uri John Cena is not a good song. My own team vonibudza uri no, songoita John Cena who Colors was that big YouTube show where yava famous one John Cena vonibudza uri no, that's not the right song. John Cena ndoipa also, I think 3 different artists were invited the feature, invited chorus ya John Cena. 3. So at that point, you could tell yourself, it's not good. But ngangomo, I knew it. There was just something inside that was saying, no man, this is a good song, And you have to listen to yourself. It's like that voice inside which is saying like, you must listen to that voice. That voice, it's never wrong. Rivera muvona kha isithembiso achiko actor. Abe achamba zori muzika ni ukuba bene mumbu wangu mutamanya wayani ngori azo muzori kamzuko do actor. Kabzi zingo suzvinera ngamuwana ko zwita. Futi? No, definitely not. Ndikonyago ita dzifilimi but not the act. Okay. Or the direct and stuff. Ube na film industry man Limpopo. You know what I'm saying? Ube na Vendawood, ube na something, guys. There's so many that we have to do, guys. There's so many things. Written the film, why not? Let's shoot big films, action films, ayani. Why not? Let's be creative. So anga, that's the direction I want to go. And then musi zothe ono zwita zothe zwine akota mu zwita ukota muhumbulo wanga ndirate. Wow. I hope uri vatuhumbura by being so good ngativenda. No, I want to be known as someone okay, this one, because in lava kunishugula exactly, ne? So I'm gonna need you to translate mara. Munloi aranda vanhu vayena. Ukota muhumbulo samutwane afuna bathu bawo. Ndiyazivona ndikulinga uri chisonga ndiyachipanda. Muthu ane wafuna bathu bawo. Yes, and who made a difference, even if it's a small difference, in the lives of my people. Arikuita nota muhumbulo wa samuthu ane oitisa chanduko kama chiro abamwe bathu kabuchiro abamwe bathu. Yes, even if it's small. Namsera zvitova zvitokotoko. Sho Majozi ndikuribonga mandesa usvika kuribonga. Asi zvizvopera. Just like that, but I hope ndichita performance yanga, then people will enjoy. And then I don't know, say social media no reach book guy. Social media vandiva Sho Majozi everywhere. Kadzi booking the bookings. No, the booking at Sho Majozi, not booking. Booking at shomajozi.com, the email address. We're losing the president. Atango. We're losing the president. Kurukusi na rumashini, kwambara jesi na legini. Jene drive through me peking, kana maungano chekini. Kurukumfunera di fasheni. Tansom kanda zureteni. Riwodu dezana mbeteni. Kurukumfunera di fasheni. Tansom kanda zureteni. Riwodu dezana.
rhurhudezana mbeteni ku ri ku mpfunela tifasheni fasheni tasonkanda zwireteni ri vo rhudezana mbeteni ku ri ku kufitini ndimeri nonovona weda vomugeri nonovona weda vomugeri koronga smile le kuheri ku ri ku kufitini ndimeri nonovona weda vomugeri nonovona weda vomugeri koronga smile le kuheri abena no toma tapanyeza uko femeleka ende futhi kokajisa abena no toma tapanyeza uko femeleka ende futhi kokajisa kuri kumfunela di fasheni tasonkanda zwireteni rivorudezana mbeteni akuri na vanhonyana va vangana na vantswana vo gayana na vafana ve le ide a va ta tikharakara va mbele tikhalakhala loko ni ku hala a va tele hurre va bihi tifasheni a va phikizana hi tifasheni fasheni a va phikizana hi tifasheni imanyana ta pfunela back wa lose randi va jene once boti mali na ndosi two-piece cheka na swilipi na swichipi teki xavi senteni n'wutiki a hi cheki na ndona ku busy na nendo reka golo hi 2 weeks a hi wu jikisi hi ya chipisi na miniteli walo hi n'wutisi la a ngo tendla vijina mfundhisi la ku ri ku kufitini ndimeri nonovona weda vomugeri nonovona weda vomugeri koronga smile le kuheri ku ri ku kufitini ndimeri nonovona weda vomugeri nonovona weda vomugeri koronga smile le kuheri ku ri ku mpfunela tifasheni tasonkanda zwireteni rivorudezana mbeteni ku ri ku mpfunela tifasheni tasonkanda zwireteni rivorudezana mbeteni fasheni a va phikizana hi tifasheni 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 ku ri ku mpfunela tifasheni tasonkanda zwireteni rivorudezana mbeteni ku ri ku mpfunela tifasheni tasonkanda zwireteni rivorudezana mbeteni fasheni a va phikizana hi tifasheni fasheni a va phikizana hi tifasheni wa lose the president adanko rolivuwa phalaphalete and you know I love you, my baby, want me know. Sumbelele Sibenda ka sibelani Iya Teka Kasi why inizuma Wala mana
Rodigeda na Miss P ka Pharapara FM.